Pada hong kami, tuamu, nama jawaban pasok ng sini kamu stadion. Suruh kami ulos na macam atau aku. Saya ingat magandang umuto ng pagkakas. Ipahon naman tadi bata mga tuay. Jadi tumo mahari-ara, ihulot ko lagi hutan. Sige tumo na ako na masama, doon buhunan na bartua. Sa sansonuin na, sa patulogyan, upasatan ko na sulungon sa mahamu, tumbang kabiyan, kaya ito parosan. Dose.
juga rado tiang angka. Asa takda on bon kita ada juga angka. Mari ate. Jadi dohono masuk na do ninda dua-dua asa ada dua-dua. Asa tulus na si masaton kalau kamu kala di gacang nga manang di bagat nga tuksen uli don ya tiruan ke seton si baju tak ko dapat satu noda oh magulo si gada to kami ang bona magul si kon itu mando sa isolo na sa matugon to ba mani don pang dihulan kumasa kami mau orang na dua sesama tu pagawian sama tu pang orang stop pahamu iki abe maringanan tira mo dituhon ate mau ya ate CMMA atau layor lanjut Malita sa luhut. Horas Jadi tuang ginami manang boy dotong budok tu tante nami ala na manuhon ako kursi manjunta do. iya Kan? Jadi rodo kami sian remaja na boso bulong ha kabebe huta baru. Jadi rado marlas niro hado hita. Ima di hari pamaso-masoni dongan nami di son, angin nami di son. Alan ini tangyang nami Tuhamu na dua itu Dewa Mur selamat menempuh hidup baru. Selamat ribut rukun di dalam Tuhan. ya harus ribut kata yang bibir Jadi dia kahahurang ape Marsia jua-juang mahamu di tonga-tonga ni keluarga muna. Suang songonipe masih haholongan mahamu jala masih tunggu-tunggu kamu na marhuriai. Nangpe dang dihuriat tabe ala di idahami yang si makmuron aktif doon disude guru sekolah minggu dungi aktif do musai di remaja na poso bulung doho saluhut ulaon iko doho do ibana disi ala ni i dung gawe ina behoan nonde baikon tongdo ulahonong wanon somoni unang masohoto sian ulaon pararaton berita nauli amin ala ni i rodo hami bubuah kami madison saotik sian las niro hanami ala ni i jalo mai pakai hamu mai gabelas niro hamai di tengah-tengah keluarga muna ima horas Salida
Tangyok, tulang. Halo. Tulang ngomong itu loh. Apalagi pilih karena fokus sekali. Orang lain orang nama ada di tanah aku. Aku dalam manusia aku. Orang menggobel setiap pada tempat. Manusia menjual. Jadi alat ini mendesak. Kamu berani loh atas dunia. Entah mana pun kalian melangkah, setiap melangkah tetap memusatkan Tuhan. Kita akan menulis anak yang menulis saat masuk saat enggak salah kami berjalan pas
muna hasuton. Ia berarti kon ng rohami sa luhuna, horong hula-hula muna. Dan lumawi di bere ng liburo namin. Pero kamu tulang muna makatay. Gabi mamang, gabi. Di sadaryon, nang dijaloha muna, ima pasu-pasu, do pardongas saripon marhite joron ni Tuhan, marhite na posonay, las maruha muna. Sa kami tulang muna nang saluh na hula-hula, kolat tangyang do nabuing pasaton nami tuha muna. Nang dia paratikon, narohami sumamabuon, ulos, sigajang rabu, unang bereng siyan kapal manang tipis na boruda, do di hobere, siyan torok na yung ma berek kamu na. Songon hatane buru naming asing dia matutu bitang na rumiris obun na sumorok. Anak beri muris nang buru petoro. Matutu. Nang dia pertikop pe nalaro mahami. Lapasaton ulos ke jang rabu. Amang parusin nami. Baik kamu jo musik nasi tortor nami. Lapasaton ulos nami tu bere tu buru nami.
diai dari Naulio. Jadi ikikion opar tuhunya dak kai sipulat tama ulauta. Nunga tumat cai godang akka hakana uli hakana dengkan hata pasu-pasu. Makin asahan ni akka amat taraja inata sorifana nasonisan huna akka hula-hula muna. Akhir mai makor-kor to kana uli marupa dia kana dengkan ditonga-tonga ni keluarga ni ang guru namin si Torus. Grabe ito lang kayo. Jadi anon naik pasaton namin na ulos pakofol. Oo, ito lang. Makofol berin ang guru namin na uli ho na ringgan. At orang soy jumulo maraw pa po kami ulaw kasariro natin ang baro. Grabe ito lang. Gabi ma jala horas. Asa harbangan ma dalat tuhuta dalat tujaru. Hata nauli hata nadenggan namsa tuhamuna. Aku hamumay po magtungan ni Jabu. Madal ito lang. Asa tutuin na duhur tiyoin na lote. Hata pasu hata nauli unang mamuga unang mamose. Madal ito. Nang 10 itu jumari 10 halu. Salhu na karadengkani. Buat kamu may ho magtungan ni Jabu. Hemat itu. Jadi sa manima diberi namin ang liboro namin. Sadaryon, bahasa nasional na Iwari Mahamu, Raja Sehari dan Permaisuri. Alay mulayan non, Jari Mahamu Ama Doho Ina. Perkawinan ni ala Kristen, perkawinan na dia sakral hidup. Sakral mempunyai makna yang ajaib. Dari 2 orang bisa menjadi ratusan orang generasi. Dari diberek di borukku kamu mutak kasuh kami nunga akan ang psikola. Adong kata bata madokon mata guru roha siseyang. Dari ulai kamu mata guru handphone siseyang. Darong hubungan nasolong persoalan. Kalau serius mga luar mga tutuhan melolong akan tinggal kamu. Ulang mga luar kamu tu media sosial. Minam membuka aib kayu. Bagi hidup pangurut teribata, bago ko smart kaniya, ingot akan katuran di tulangmu do saluna ako ulang terlebih maafkan tua-tua. Berehasian kakak sudah kita masih motoran sabutar dari Singapura. Jadi kami bengek doho di pangarap kamu. Agi matutu di pas tugas selalu na akaw long. Jadi makita ito ulat sa daryon pagkoron na yung matuhamu. Asa siya mula siya mula tokpa. Sa daryon ma, di mulehamu lumangatangga muna. Amat tadi ratama na manggoki pasu-pasu. Matutu. Asa silang kanyariran main na pihak dito ngamunan. Badan muna ma nasujadi sirang terdilung muna ma totong masigong goma. Asa tulu mahariara dihorak-horak ni yuta torodak kana torating na ribundo bulung na. Tulu dihamu anak dot boru sang semoni nang tuaka pamumuna diangka ari na mangiut pasu-pasun ni amata debata. Matutulang. Asa sa di Solo sa Matukotean dito ko tinigaras to di Rabang Bulan. Mahiti-hiti ulaw pernikahan muna sa daryon. Leleng mahaw mangulo totong haras-haras. Patunok kamu mandiri muna kuliah bata asa totok kamu di pasu-pasu Tuhan. Saunari pasaton nami mah ulos nauli si karo ragu. Ima ulos pakofol. Kami manaking majal kimarakku asa kami do wakil ni baba rito lang kami masih bulot tulang ni halemon iro sa kami pas nakaning baba pasaton ulos pasaw ulos hera kami pasaton pagkopol ala na kami babam dusato tumar na si Turuson may wakili na sida painaro na sida siya kutober mula tungarong ulaw na linaringgan nang dia pinamasa dito nga to ni keluarga muna omma tandana sipak kamu mahon pakai kamu ma do denggan
kita nung abe boru nami hamu nampe boru 5 juta boru 10 dah kami. Jadi kalau kamu mah ulos pak kopolon asa hopol kamu mah panggabian hopol kamu mah parhorasan. Amang par musik kami nama do. Tulang, kata video tulang. Jadi apa kami masa urus tulang, ada tulang. Asal nak mudah-mudah ni. Gabi horas. Jadi Sorry Pak, dia muna abang baru namin, marangailan namin. Napatuloy o so tikit tangkay, asa mo kamu mga karani peso, asa mo kamu so.